дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Дишаб бозиҳои аввали марҳилаи ҳаштагниҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор гардиданд. 4 бозии бениҳоят ҷолиб ва чун анъана пас аз анҷоми бозиҳо мо дар студияи марказии телевизиони варзиш якҷо бо ҳамкорнамон ҷамъ меоем ва таҳлили бозиҳоро баргузор менамоем. Имрӯз дар студияи марказӣ якҷо бо ман қарор доранд Имонбек Шодибекзод ва Ғолибшо Мирзодода, мутахассисоне ки доимо ҳамроҳӣ мекунанд барномаи Аврупафрӯзро. Ибтидо биёед таваҷҷӯҳ кунем ба натоиҷи бозиҳои шаби гузашта. Брюге дар майдони худ аз дасти Астон Вилла бо ҳисоби 1-3 мағлуб гардид. Як ҳисоби калон шуду халос. ПСВ аз дасти Арсенал 1-7 мағлуб шуд. Дерби шаҳри Мадрид бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи бошгоҳи Шоҳона хотима ёфт ва ягона мусовӣ дар бозиҳои аввал Боруссия Дортмунд дар Сигнал Идуна парк натавонист ки Лилро шикаст бидиҳад. яке аз бозиҳое ки умуман рости ҷолибият надошт. Акнун мо якто ба якто мегзарем ба таҳлили ҳар як рақобат ва шурӯъ менамоем аз бозие ки аз ҳама диққатҷалбкунанда буд ва қобили таваҷҷӯҳ ҳам буд. Ин дерби шаҳри Мадрид аст. Атлетико ва Реал Мадрид. Метавон гуфт ки Атлетико дар меҳмонии Реал Мадрид буд, аммо чандон дур нарафтанд, чунки аз як шаҳр ҳастанд. Суол ибтидо ҳамин аст. Имонбек, бубинед, ҳисоби 2-1 пирӯзии Реал Мадрид. Аммо магар Реал Мадрид бартарии калон дошт дар ин бозӣ ё на? бартарии бисёр назаррас набуд. Аслан бозии баробарам бигӯем хато намекунем. Валекин Реал Мадрид ки дар Лигаи Чемпионҳо ба қавли аураи хоси худро дорад ва таҷрибаи ғании пирӯзӣ ва ҷонбардорӣ дорад, метавонад дар дилу ҳолат албатта аз вазъияти мушкил барояд пирӯзӣ агар ки 3-1 мешуд, мо метавонистем гуфтан ки як бартарии хусад дар бозии ҷавобӣ. Валекин албатта ҳисоби минималии 2-1 то ҳол чизеро кафолат дода наметавонад ва барзамин пирӯзӣ барои Реал Мадрид бубинед дар ҳамин комёбии хуса хизмати бузурги Валверде бисёр саҳми бориз гузошт. Бубинед Валверде дар чандин ҳолатҳои хатарнок барои худи Куртуа ва худи дастаи Реал Мадрид тавонист ки дастаашро аз голҳои бисёрам эҳтимолӣ наҷот диҳад. Валекин бар замин дар ҳамин бозӣ ман фикр мекунам маҳорати инфиродии бозигарон тақдири рақобатро ҳал кард аз ҳар ду тараф. Чӣ голи зебои Хулиан Алварес ва чӣ зарбаи тобноки Браҳим Диас ва гузариш аз бозигарони хатти дифои Атлетико Мадрид. Чӣ дар бозии муқобили Манчестер Сити, чӣ имрӯз зидди Атлетико Мадрид голи тезкор мезанад Реал Мадрид, дар ҳоле ки Атлетико яке аз дастаҳое аст ки маъруф аст бо хатти дифои устувори худ. Мо лаҳзаҳои аввали бозиро дида истодаем ки голи аввал зада мешавад, паси Феде Валверде ба тарафи Родриго ва Родриго бошад тӯбро қабул карда моҳирона ба кунҷи дарвоза равон мекунад. Ғолибшод, як андешае ҳаст ки назари аксарият Родригоро намегиранд, дар ҳоле ки бозигари бениҳоят моҳир аст. Ӯро камбаҳотар мебинанд аз Винисиус. Чӣ фикр доред? Родриго баробар аст ба Винисиус ё ноарзанда ӯро камбаҳо мешуморанд? инҷо фикр мекунам ки таваҷҷӯҳи ҳимоятгарони Атлетико Мадрид нисбат ба Мбаппе зиёдтар буд. Ва як чизи дигар аст ки вақте ки дастае ки масалан ба мисли автобус бозӣ мекунанд, автобус мегузорад ва бо онҳо мешавад ки бо пасҳои дароз кор гирифт. Яъне ҳамин ҷо Валверде бо як партофти бисёр зебо тавонист ки Родригоро бо дарвозабон ҳатто бигем 1-1 барояд. Ҳарчанд ки онҷо дифогари Атлетико Мадрид муқобилият нишон дод, аммо онҷо суръаташ нарасид ва баъди гузариш бисёр як голи зеборо ба ҳадаф расонд. Яъне бештар таваҷҷӯҳ ба хатти марказ буд ва бинед ки дар ҳамин бозӣ дар умум 3 гол аз канорҳо ба самар расиданд. Яъне ки бештар таваҷҷӯҳ ба канорҳо буд ва дар марказ мо бозии зебои ҳамлагаронро надидем. Ҳамин чиз буд. Бори аввал дар муддати тӯлонӣ Карло Анчелотти дар маркази майдон ҳам Чуамени ва ҳам Камавингаро гузошт. Ба чӣ рабт дорад чунин ҷойгиркунии бозигарон? Имонбек, дар ҳоле ки Камавинга як муддат дар хатти дифоъ бозӣ мекард, Чуамени инчунин мавқеи муҳофизатгари марказиро маҳкам мекард. Акнун бошад ҳамчун дифоъгари дуюми марказӣ Асенсиои ҷавонро истифода мебарад Карло Анчелотти. Дар маҷмӯъ агар назар кунем, ҳайати Реал Мадрид он қадар даҳшатовар нест ё дигар назар доред? бинед пеш аз ҳама сабабҳои чунин интихоб барои Карло Анчелотти ин нарасидани нафарони даркорӣ дар мавқеҳои худ ва баъдан ротатсия ки ба миён меояд, албатта аз ҷароҳати бозигарон ва омода намудани баъзе бозигарон асосӣ. Валекин бар замин бубинед Анчелотти нафари даркориро дар мавқеи даркорӣ пайдо карда метавонад.
اون بازیگرانی که در موقع خود بازی نمیکنند به زودی از عهده اجرای وظیفه خود برآمده میتوانند. خودی والورده ببینید چند بازی مهم در خط دفاعگری کناری از سمت راست بازی میکند، ولیکن از همه بهتر بازی میکند، بهتر از اون دفاعگرانی که بودند. ببینید والورده در حال بازی میکند که ما احساس نمیکنیم کارواخال عموما وجود ندارد در همین، یعنی که جراحت گرفته و عموما از قطار بیرون شده است. از همین لحاظ یکی از کامیابی خاصه انچلوتی در آن است که ببینید بازیگران را انتخاب میکند و اشتباه نمیکند در انتخاب بازیگران، و بازیگران هم به قول او را فریفتن نمیکنند و بازیگران هم به خوبی از عهده اجرای وظیفه خود میبرند. در خود تشکیل گل اولی خدمت والورده و همچنین در برهم دادن هجوم‌های اتلتیکو مادرید هم چنین به نظر میرسید. در گل غلبه‌آور ریال مادرید که ابراهیم دیاز به ثمر رسانید، شما به نظر رسید که عموما یک نظم انتظام در خط دفاع اتلتیکو مادرید نیست؟ احساسات نبود که اتلتیکو خط دفاعش همین روز بنهایت ضعیف بود؟ ببینید که با 3 پاس فرلان مندی، ابراهیم دیاز پورا از 5 بازیگر گذاشتند و نهایت یک ضربه تابناک و پیروزی به دست آورده شد. چطور بها میدید خط دفاع اتلتیکو مادرید رو در این بازی؟ بینید که هرچند که اتلتیکو مادرید در این بازی بسیار دفاعکارانه کار گرفت، اما ریال مادرید توانست که 7 ضربه مستقیم به ثمر رساند و از آن 2 تاش یعنی گل به رساند و 5 تاش را اینجا مهارت انفرادی یعنی اوبلاک بود که توانست که صد راهی از گل امین نگاه داشتن دروازه خود باشد و فکر میکنم که این البته چیزی مقرر است که نمیتوان همه اون امکانیت هایی که در فوتبال هستند آنها را پیش راهش را گرفت. البته امکانیت می شود. فوتبال معاصر این تماما چیز دیگر است و مربیان تماما دیگر خیلی کار میکنند و هر لحظه میتوانند که یک کار کنند که بسیار غیر عادی است و برای البته این همه چیز بیشتر تحریزی کرده می شود و فکر میکنم که همین چیزها بودند که ریال مادرید توانست که امکانیت به وجود بیارد، هرچند که اینجا سیمیونی بسیار به خط دفاع باز همون توجه خود را بیشتر کرد. ابراهیم دیاز ماه گذشته بهترین بازیگر در ریال مادرید اعتراف شد، اما هر دفعه که این بازیگر به میدان میبراید هنری بالا نشان میدهد، اما نه همیشه در حد اصلی هنر نمایی میکند. ببینید رقابت پذیری در خود ریال مادرید بسیار بلند است و از همین چیز انگیزه ایلاوگی میبخشد برای نفرانی که خود ابراهیم دیاز. ببینید وقتی که امکانیت خردترین بازی کردن در هیئت اساسی ریال مادرید یا در از کرسی احتیاطی به میدان برآمدن رو پیدا میکنی، باید از همون امکانیت استفاده بری، انگیزه بیشتر دارد و محض با چنین باوری به خود او به مربی اثبات کردن میشود که من نیز از دیگر بازیگران اساسی هیچ کمی ندارم و ما را باید بیشتر وارد میدان کرد و محض با چنین گل‌های مهم در چنین بازی اساس ابراهیم دیاز کی بودن خود را پیش از همه نشان میداد، انگیزه بیشتر دارد و فشاری کمتر احساس میکند نظر به بازیگران هیئت اساسی. در مورد رودریگو گفتید، ببینید وینیسیوس و امباپه دو نفر کلیدی، دو نفری که بیشتر از جهت میدیوی بسیار تعریف توصیف شونده و اصلا استاتوسی بلند دارند، ولی رودریگو ببینید برای رودریگو این چیز خوب است، او فشار کمتر احساس میکند، او تحت فشار در خود میدان اما برای چی رودریگو عموما تعریف نمیشود؟ برای که دو نفر بسیار بعد تعریف میشوند، رودریگو از تعریف کم میماند. زیر سوال البته است، ولیکن ببینید او برای او از جهت فوتبالی خوب است. وقتی که بازیگران رقیب ضد امباپه و وینیسیوس به طور 200% به قول آمادگی خاصه میبینند، رودریگو اندک از دقت رقیبان دورتر میماند و او از همین خولگی از همین مسافه استفاده خوب میبرد. ببینید دقت همیشه نسبت دو اصل اساسی هجومی، ولیکن رودریگو با استفاده از عوض کردن موقع خود، با استفاده از چالاکی و سرعت خاصه خود میتواند در دل حالت حتی نبود گلی این دو نفر اساسی رو جبران کند و این چیز البته یک اصله پینیونی خود انچلوتی حساب میشود. خب در این بازی اول پیروزی به دست آورد باشگاه ریال مادرید. بازی جوابی در واندا متروپولیتانو برگزار میگردد و اونجا تقدیر رو خط به مرحله چهارک نهایی معلوم خواهد شد. البته پیروزی اول یک زمینه میگذارد برای راحتی دسته ریال مادرید به مرحله نوبتی. به هر صورت اتلتیکو باشگاهی است که میتواند سزاوار مبارزه برد.